Good evening, Kala Falahia Tuhane, Hado Tola da Wala Tala Tutupu. Kwa manaki tuai aniwe ke moa taha pui ni taha miliona tala, mai e whakadufana Australia. Ke lata moe tau tutongianga he whalutangatanga hua mai he motuka Australia, tihia moe whalunga hua moe tau whakahakwanga ne kua whakatupe he whakadufana Australia. Pehe lilifu palimia ko tau ki tālangi kua whai mātu tau kianga, mai e taki he kautu ko Australia koe lilifu ko Julia Gillard, mai he whai tapunei, hakoe tau manako ke langomatai. Whakatutana me whakatufan, i ki he tau rangatai Australia, na whata mai e ki rangatai ki tau. Tohi mai Prime Minister Australia, Julia Gillard, gau he tapunei. Mo e whakalapa mai e ki a tau tūri tu tangata niwe, whakatufan. Mo pemia, me whakaue ki he tau rangatai, rangatai e tau tūri ki hana tuang. Mo e whakakisi mai whuki e taha $0.1 million Australia me whai mai e ki rangatai ki tau. Moa atu e whakaue he whakatufano, ha kua hohoko mai whoki u kui mai he whakatufano Australia ki he pungi ina nei, ko di lifu ko Richard Miles, ha koe tau ahiahi ki he tau motu, he atu Pasifika ne whai whakaholanga mo Australia. Pehe a ia nei koe manako, he whakatufano Australia ke langmata ia niwe, ha kua tutu o loa ki atu Pasifika mo tau ngahua, si whakailoa whoki a ia he aho nei, e whakianga he lima seo awhitala, mai he whakatufano ha Australia, he lata ia mo tau ngahua ha niwe ki he tau hikihianga e matangi, he motu ha kua kisia e tau mena kua lata ke langmatai ki ai. Koe aho nei ahiahi atu, a ia ki he whalu whakaholanga e whakatufano niwe, kua whakawhita e tau ngahua ki ai. Amana ki e lilifu nei, ke tuku whenonga ke whalu atu motu whoki atu Pasifika, ke pungi a pungi.